bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo bavuga ko bahangayikishijwe n'aka kayira gatonya bacamo bita Gatare, aho kano kayira abaturage babategereramo bakabambura amatelefoni, abandi bakabafata ku ngufu, aho abaturage basaba irondo ry'umwuga ko rijya ritegerereza mwa kano kayira kugira ngo bajye bahaca bafite sekirite, dore yuko abaturage bavuze yuko hari umwana baraye bahafatiye ku ngufu w'imyaka 18 y'amavuko, dore yuko abamufashe ku ngufu bataramenyekana kandi bahise baburirwa irengero, dore yuko umukobwa basambanyije yari atabazi cyangwa bamubajije akayoberwa ibyo avuga, nawe yahavuye yacanganyukiwe. Mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nyakarenzo, abaturage batunguwe no gusanga umurambo w'umusore w'imyaka 22 y'amavuko, dore yuko uyu musore bamusanze mu mazi yitabye Imana. Abaturage bavuze yuko uyu musore yakundaga kuza mwa kano kabande aje kuroba, dore yuko ubugenzacyaha bwatangiye iperereza kugira ngo bamenye nimba uyu musore yiyahuye cyangwa yishwe akajugunywa mwa rino sume. Abahaye Kidasamura TV Rwanda amakuru, ndavuga abaturage, bavuze yuko uyu musore yibanaga mu rugo wenyine ubwo yari yaragiye ghetto agata ababyeyi be, none akaba agaragaye yapfuye. Make y'amakuru n'imberwa bwa mbere ugeze kubona muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Munyemerera amakuru yacu tuyahere mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya. Bamwe mu baturage bakoresha inzira inyura ahazwi nka Gate mu murenge wa Kinyinya, akarere n'aka Gasabo, bavuga yuko bahangayikishijwe n'abahategera bakabambura ndetse abandi bagafatwa ku ngufu, dore yuko abaturage bavuze ko ari n'umwana w'imyaka 18 baraye bahafatiye ku ngufu, dore yuko abamufashe ku ngufu bari bambaye masike bahita baburirwa irengero. Kugeza na n'ubu ngubu ntiharamenyekana abasambanyije uno mwana, gusa uyu mwana yavuze yuko bamusambanyije ari abantu bagera muri 3, dore yuko bose bari bifunze cyangwa bari bambaye masike atabashije kubabona mu maso. Ubugenzacyaha bwatangiye gukora iperereza kugira ngo bamenye abasambanyije uno mwana w'umukobwa. Yahise ajyanwa ku bitaro bya Kinyinya kugira ngo yitabweho ataza kuhaburira ubuzima cyangwa agakuramo indwara zidakira. Abaturage bavuze yuko aka kayira gakunze kubabera imbogamizi cyane, bakaba basaba irondo ry'umwuga ko ryajya rihakorera patrouille byanaba ngombwa bakahaguma, dore yuko abaturage bavuga yuko nibidakorwa gutyo bizisanga cyangwa bazasanga bose bafashwe ku ngufu abandi bakamburwa, dore yuko abaturage bavuga yuko nta muntu ujya uhaca mu masaha ya saa 12 z'ijoro cyangwa saa 1 z'ijoro, nta muntu ujya uhanyura bitewe n'abahategera bakabambura abandi bakabafata ku ngufu. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Rusizi. Abaturage batuye mu karere ka Rusizi mu kagari ka Karangiro mu murenge wa Nyakarenzo batunguwe no kubona mu mazi y'isumo umurambo w'umusore w'imyaka 22 y'amavuko. Abasanze uno murambo mu mazi n'abari bagiye guhinga ibirayi mu kabande, basanga uyu murambo mu mazi, nibwo bitabazaga inshuti n'abavandimwe ndetse n'ubuyobozi kuhagera, basanga ni umusore w'imyaka 22 y'amavuko, gusa imyirondoro yiwe yose ntago iramenyekana. Ubugenzacyaha bwatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane uwaba yamwishe akamujugunya mu mazi cyangwa akaba yiyahuye. Ibi ngibi abaturage bavuze yuko uyu musore nta muntu wamwishe kubera ko yibanaga ghetto wenyine, kandi ikindi yaramanutse hano ku isumo ngo aje gusenga, dore yuko ngo yasengeraga hano ku isumo. Abaturage bakaba bakeka yuko yaba yiyahuye cyangwa. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka n'imbere bwa mbere ugeze kubona muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mwarimu mubana mwana makuru nitwa Kidasamura, urw'Inkorogoto bakora rugakonkoma. Duhure mu biganiro biri buze kugaruka mu kanya saa 1:15. Wewe wakoze subscribe uri w'agaciro, ibyo tugezeho ni tubikesha, nibyo twenda kugeraho ni wowe tubikesha. Imana ikurinde iguhereza ubuzima buzira umuze. Ndabakunda cyane bantu mudukurikirana ku nkoranyambaga zitandukanye. Murakoze.